Banyarwanda bavandimwe, nongeye kubasuhuza. Uyu munsi ndagarutse ngo mbaganire ku gice cya kabiri cy'ikiganiro giherutse. Ikiganiro kigaruka kuri politike ndetse n'umubano w'u Rwanda rwa Kagame n'amahanga uko bihagaze, ndetse tugasuzuma n'ingaruka turiho tubona uyu munsi. Ndakomeza nti Kagame yakomeje kwivanga mu gusobanurira abadiplomate bari hariya muri iriya nama, abasobanura amateka y'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ikibazo cya Kongo kigomba kurekerwa abakongomani bo ba nyiracyo bakakikemurira. Ntabwo ibibazo bya Kongo bizakemurwa na Kagame. Kagame ni umunyarwanda, azarwa n'ibibazo by'i Rwanda. Afite ibibazo n'u Rwanda rufite ibibazo. Akenshi Kagame igihe cyose yagiye agerageza gukoresha abatutsi bo mu karere, haba abo mu Rwanda, abo mu Burundi, abo muri Kongo ndetse n'abo mu Bugande. Yihaye kuba umurinzi n'umucunguzi w'inyungu z'abatutsi mu Rwanda no mu karere kose. Kagame yihaye umurimo wo kuvuga mu izina no kurengera uburenganzira ngo bw'abatutsi bo mu karere, kimwe n'uko yihaye uburenganzira bwo kurengera Afurika no kuyivuganira. Warangije ibibazo by'iwawe ko ufite byinshi. U Rwanda rufite ibibazo bihagije, na Kagame ubwe afite ibibazo bihagije. Kagame yabaye ikibazo cy'u Rwanda n'akarere mu myaka 30 ishize ayobora iriya leta y'igitugu. Ayobora abaturage mu Rwanda batabishaka, kuko Kagame ntabwo kuva yagiyeho ku gitugu ntabwo yari yatorwa n'umunsi n'umwe. U Rwanda murumva ukuntu abanyarwanda babangamiwe. Nahoze mvuga ba Gaddafi, mvuga ba Idi Amin, mvuga abandi. None abanyarwanda umunsi bazarakara Kagame azabigira ati. Abaturage bararambiwe. Bakeneye impinduka ikomeye mu Rwanda rutegekwa na Kagame. Kagame muri iyo nama yo guhura n'abahagarariye ibihugu byabo yakomeje kuvuga kuri FDLR. FDLR ibyaha bimeze bite? Kagame ingabo ze zagenzuraga Kongo yose, kandi ingabo ze zaragiye gushakisha FDLR n'indi mitwe yose irwanya u Rwanda. Kuva mu mpera za 90, so to speak 98 kuba specific, kuzageza mu myaka 2003, igisirikare cy'u Rwanda cyoherejwe mu turere twose twakekwaga ko nako twari tuzwi ko ngo FDLR arimo yihisha, ikagiva igaba ibitero mu Rwanda. Izi ngabo kuva zatangira zigenda zitwa amazina, kuva muri za Riri kujya muri za Foka kugeza ubwo zaba FDLR, ntabwo Kagame atigeze abona umwanya wo kuzihiga rwose, no kuba muri Kongo avuga ko arizo ahiga, ariko yakoragamo ibindi. Sinabaye muri Kongo, ntabwo nigeze mpura n'interahamwe na rimwe n'umunsi n'umwe. Twarazumva ko ziri mu ruhande rwa Kasai na Bizimungu, nyuma y'Abazimbabwe n'Abanyangora twahanganye. Ntabwo nigeze mbona FDLR, ariko tukabumva inyuma nari Kasai interahamwe ziba ngo ingabo abitwa interahamwe n'abandi bose baba muri Kivu, muri North Kivu rwose niho bavaga.
twe twabaga mu mayeri 3,000 mbese twari twarakurikiye interahamwe kandi n'inyuma hose bari hamwe n'ingabo z'u Rwanda niyo bari bahari koko. Muri iki gihe cyose Kagame yavugaga ko ari muri Kongo kugira ngo yirukane izo ngabo zitwaga negative forces ko zari nyinshi. Wongereho nuko muri guverinoma zombi za Joseph Kabila n'iya Felix Tshisekedi u Rwanda rwahaye amahirwe menshi, hakorwa operation nyinshi ziri joint za RDF na FARDC kugira ngo birukane imitwe ya FDLR n'izindi negative forces zose nko byavugwaga. Kagame ashobora kudusobanurira ibyavuye muri ibyo bikorwa bya gisirikare byari muri Kongo icyo gihe cyose, kandi niba harabaye n'imbogamizi zari zihari nazo abantu bazimenya. Kagame yitwaza ko ari we abera nako ko ari bo banyira bayazana ngo ikibazo cyose cyo muri Kongo n'intambara ziriyo ubu, ndetse akongera akifasha ingabo za UN zicungira amahoro ngo ko zaje muri Kongo aho gukemura ibibazo ko zaje kubidobya, akazicyura cyane ko zananiwe akazi, ko zikoresha amafaranga menshi, ko ari nyinshi cyane, ko zibaye igihe. Ariko banyarwandakazi, banyarwanda, Kagame ntabwo azi ubwenge. arirahiraho umuriro. Kagame azi ko yagize hafi 85% n'ibirenga uruhare rwo gutuma ingabo za United Nations Peacekeepers zinanirwa, kubera ko ingabo z'u Rwanda ntabwo zigeze ziva muri Kongo kuva muri 1998 kugera uyu munsi. Zakomeje zubaka imitwe irwanya Kongo kuva 1998, umutwe nyuma y'undi, umutwe nyuma y'undi. Kongo iragenda unstable kugeza iki gihe. Kagame yaremye imitwe itwaje intwaro ikurikiye, amaze kwirukanwa muri Kongo ngo ananirwe ko yexploitinze ibyo yatwaye gold reserves na diamond reserves zose na mineral reserves z'imyaka 50. Kagame yarazisahuye, n'ubu nizo agenderaho, n'umwirata afite no gushinyagira. Amaze kuryoherwa, ntabwo yashaka, yarazi ko agiye kuyoborera Kabila, ko Kabila agiye kuyoborerwa akazagira nk'imyaka 10-15. Kabila aramutunguye, aramwirukana, yirukana Kabarebe yarahaye gukurira ingabo. Kagame ntiyahurwa, atangira kubaka za RCD, yubaka RCD yose yo kurwanya Kongo. Ubwo imitwe Eastern Congo babarahafashe, interahamwe zarumwe zose, ingabo za Kagame nizo zahategekaga. Nabaye yogewe du supportinga RCD Goma, iyabondo kane nabaye Mirirunga. Twari dufite control y'ahantu hose twaja interahamwe, ntabwo nige mbona turwanya interahamwe n'umunsi n'umwe agiye muri Kongo, ahubwo ibyarimo gukorwa byari bindi. RCD Goma icikamo imitwe yose mwumvishe ya RCD Goma, RCD Gisangani, RCD ya Jean Pierre Bemba. Ibyo byose byageze ubwo bihitinga diro byumvikana na leta, bazana amahoro, abantu bose aba integrated muri leta. Kagame ibyo ntabwo byamumaza agahinda, yahise yubaka CNDP ya Nkunda nawe kimwe n'abantu b'abanyamurenge benshi batwari hamwe muri RCD Goma, baramaze kurambirwa bashaka kuvugana na Kongo ngo bivugane na leta yabo bave mu bya Kagame. Nkunda yanze ko Kagame amukoresha, akaba ariyo mpamvu Kagame amufunze iyi myaka yose, akaba nta gihugu agira, ntiyamurekuye ngo ajye muri Kongo, nta burenganzira agira mu Rwanda, arafunze. Ni victim wa politiki ya Kagame y'ubujura. Nkunda ararengana cyane,
ari mu karengane cyane, kandi ntabwo bashobora kumuha Kongo n'icyo gihugu cye. Kagame amufashe ingwate kuko afite amabanga menshi azi y'ibyo bamusabaga na agenda bari bafite, basanze adashobora kwishyira into effect, executing. Nicyo Nkunda arimo kuzira. Nkunda amaze kunanirwa na Kagame, atemeye ko amukoresha. Kagame yahise yubaka M23 yari yo Makenga, ashyiramo abahungu Kongomani bavuga Ikinyarwanda, nibo akoresha kugera uyu munsi. Kandi usibye n'ibyo, leta y'u Rwanda yakomeje kubaka n'andi matsinda menshi ayakunze kwitwa mayimayi, yitwaje intwaro kandi aterwa inkunga n'ingabo ndetse n'inzego z'ubutasi z'u Rwanda. Aya matsinda ahora ateje imidugararo muri kariya karere ka East kuva muri 1998, kandi akorera u Rwanda mu gucukura amabuye y'agaciro no mu guteza indi midugararo. U Rwanda rubitse kandi rushyigikiye Red Tabara, itsinda ryagerageje guhindura ubutegetsi mu Burundi mu mwaka wa 2025 nako. Iri tsinda n'ubu Kagame aracyarishyigikiye kandi rikorera muri Kongo kugira ngo rihirike ubutegetsi bwa leta y'u Burundi. Guverinoma ya Kagame yashyigikiye inafasha imidugararo myinshi yakomeje kuba muri Uganda kuva mu mwaka wa 2000 kugeza na n'uyu munsi. U Rwanda, Kagame yarwanye no guhirika ubutegetsi bwa Museveni kenshi, biramunanira, n'ibyo bapfuye n'ibyo byavuye mu gufunga imipaka n'ibindi nk'ibyo byose. Ahagana mu mwaka wa 2013 Paul Kagame yavuze ko azica wari perezida wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete kubera gusa ko yamugiriye inama yo gushyikirana n'abamurwanya, inyeshyamba n'abandi, kugira ngo amahoro agaruke mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Nanone ngarutse muri ya jambo rya Kagame ry'urukozasoni, Kagame yakomeje kuvuga ngo abamushinja nta ngingo, nta bimenyetso bifatika, cyangwa se nta kuri, ngo guhora bamushinja ibyo bamushinja byose. Aha nibaza niba Kagame atari yataye umutwe cyangwa atari yataye ubwenge ubwo yavugaga ari amagambo. Kagame nawe arabizi ko amakuru yose ari hanze y'ibyo akora. Amakuru y'ibyo akora byose biri hanze, dufite ibimenyetso, arabizi. Isi yose ifite ibimenyetso bidashidikanywaho kandi bifatika, byose bizamushinja, akajya mu bushinjacyaha kugira ngo azacirwe urubanza rumukwiriye. Naho biriya byose Kagame avuga n'amata kirangoye gusa. Uyu mugabo kubera ko yamenyereye kutavuguruzwa, agahora abeshya isi yose, na cyane cyane abo bantu yari yibasiye ibihugu bikomeye, agashyigikirwa mu mafuti ye yose, cyane cyane kumara abantu n'ibindi byose yagiye akora, no gusesera muri Kongo ko ashatse kujya kwiba, akarya imitsi y'Abanyarwanda akayimaraho, abananyegamo imisoro, inkunga zaza zose zivuye mu mahanga akazimirira mu binyoma, akazishyira mu mishinga, akica, akiba, agasahura, agatungwa no kwirirwa zerera amahanga, ajya kugurisha no gusebya abaperezida b'abaturanyi. Ibi byose turabizi, ntawe utabizi. Ubu rero noneho ba bantu yajyaga kwimeresha neza imbere no kubeshya abantu, yari yarahubitse ibinyoma, yabonye ko bamutahuye.
ibyo yababwiye byose kuba biciye ubusa. Niyo mpamvu mureba sara akisararanga atera ubwoba ko ngo aho kwemera ibyo bamubwira, ibyo bamubwira ni ukureka iriya ntambara muri Kongo agakuraho ingabo, ni ukureka Kongo yihaye. Ikindi ni ukuba yatanga demokarasi mu Rwanda, hakabamo demokarasi, kuko barareba amaraso yandi arutiye 94 nakomeza biriya akora. We ntabizi, abanyarwanda muri inyuma ntibabizi, ariko turabizi ko Kagame ari kuri pressure ikomeye, cyane cyane ishingiye kuri izo ngingo ebyiri zikomeye. Niyo mpamvu uriya musara nibyo bamusaba, abari baramutetesheje bagatega amatwi bakirengagiza ubu bamubwiye, barimo baramubwira buri munsi. Bareba ambasaderi bose bari hariya nibo bamubwira, nibo za leta zabo zituma. Kagame rero arakangata ngaho kwemera ibyo bamusaba, ibyo navuze haruguru, ngo ahubwo u Rwanda rwajya mu icuraburindi ngo rugahanagurika kuri mapu, ngo maze ngo bikarangirana nawe. Ese Kagame azi ko ntahuriye n'u Rwanda? Kagame umenyeshejwe ko wowe n'u Rwanda muri separate entities. U Rwanda rutuyeho ntirugutuyeho, n'abanyarwanda muraturanye, ntabwo ari ibice by'umubiri wawe, nta kindi uhuriyeho n'abanyarwanda. Ndabizi ko uvuga ko ngo wenda kwiyahura, ntaho uzajyana u Rwanda, ntabwo uzarusubiranya ku ikarita y'isi nk'uko bivuga. N'abanyarwanda babyumve, uri igikenye. Niba ushaka kwiyahura Kagame, kandi urabeho, uzagende wenyine, uzagende rwiza, nta bahetsi abanyarwanda bafite. Kagame azakomeza kuba ikibazo ku baturage b'u Rwanda n'akarere. Igihe cyose muzamureka agakomeza gutsimbarara kuri buriya butegetsi. Kagame agomba kugenda, abanyarwanda bakaruhuka bakagira amahoro. Banyarwandakazi, banyarwanda mwese bari banteze amatwi, igice cy'ikiganiro cyacu cya kabiri naha kigarikiye. Stay tuned in, naho butaha. Murabeho.